ahadi hari Ahad, yaumul isnain hari Isnin, yaumul sulasa hari Selasa, yaumul arbi'a hari Rabu. Al-ayamu fil usbu', hari-hari dalam seminggu. Al-ayamu fil usbu', hari-hari dalam seminggu. Yaumul khamis hari Kamis, yaumul jumu'ah hari Jumaat, yaumul sabti hari Sabtu, 7 hari dalam seminggu. Al-ayamu fil usbu', hari-hari 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 dalam seminggu. Yaumul ahadi hari Ahad, yaumul isnain hari Isnin, yaumul sulasa hari Selasa, yaumul arbi'a hari Rabu. Al-ayamu fil usbu', hari-hari dalam seminggu. Al-ayamu fil usbu', hari-hari dalam seminggu. Yaumul khamis hari Kamis, yaumul jumu'ah hari Jumaat, yaumul sabti hari Sabtu, 7 hari dalam seminggu. Al-ayamu